Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2019 жылдын 15 сентябры Риом унаа базарындагы япошкалардын бааларын билип беребиз. Бул чыгарылыш биринчи чыгарылыш болот. Видеону аягына чейин көрүңүздөр, лайк басыңыздар. Биз баштайбыз. Honda Odyssey Absolute жылы 2002, объем 3, коробка автомат, камерасы бар экен, $4200, 0755 32 17. İçki salonu. Toyota Ipson жылы 2003, объем 2.4, передний привод, абалы жакшы дейт, $6500. Чыныгы клиенттерге сүйлөшөбүз дейт, түшүп беребиз дейт, 0552 800 395. Subaru Forester жылы 2004, 2 куб без турбина, баасы $4800, 0708 20 17 48. Toyota Estima жылы 2002, 3 куб, передний привод, коробка автомат, $6500, пробег 255 811 км жүргөн, 0507 102 109. Toyota Harrier правый руль жылы 2001, 3 куб, $5500, 0505 500 964. Honda Odyssey Absolute жылы 2001, 2.3 куб, баасы $4700, байланыш номер 0708 68 67 56. Honda Accord жылы 2003, объем 2.4, баасы $6700, 0559 08 89 87. Toyota East жылы 2002, объем 1.5, $4800, 0732 22 98. Жети орунду минивэн Toyota Voxy жылы 2003, объем 2, баасы $6000, 557 40 07 66. Honda Fit жылы 2012, объем 1.3, $7500, коробка вариатор, 0559 77 16 09. Honda Step Wagon RF2 жылы 2000, объем 2, $6000, пробег 261 820 км жүрүптүр. Без вложений деп 0777 69 61 74. Biz 9'a çeyin, 9:30'a çeyin.
Honda CR-V Levi жылы 2004 2 куб, $7000. Газдағы бар екен. Бұл мынада установка болған. 707 00 56 52. Салонын бір сірі көріп қойыңыздар. Toyota East 207 000 пробег жүрген, жылы 2004, объем 1.5, $4700, бір хозяин. Артқы жақта көшет тұруші камерасы бар екен. 774 99 27 09. Subaru Forester 2003 2 куб турбина, $4500, 0755 20 57 10. Honda Odyssey Absolute, жылы 2003, объем 2.4 коробка автомат, $5600, 774 60 00 23. Honda Stepwagon RF5 Spala кузов, жылы 2004, 2 куб $7200, 0502 19 92 92. Toyota Estima, жылы 2005, объем 2.4, $6000, 0700 709 304. Subaru Forester 2003, 2 куб $4500, турбина, 0708 75 09 75. Honda Avancer, жылы 2002, объем 2.3, $3300, 0707 03 21 86. Toyota Camry 2003 2.4, $6000, 0771 04 40 70. Honda Inspire 2003 3 куб $5600, 0500 87 83 78. Subaru Legacy BL5 универсал, 2 объем турбо, жылы 2004, $5000, коробка автомат, 0702 269 601. Toyota Mark 2, 205 000 км жүрген, коробка автомат, жылы 2002, 2 куб $5200, 0700 00 01 94. Honda CR-V правый руль, жылы 2001, 2 куб 4WD, коробка автомат, $6200, 0551 950 150. Honda Accord 2001, объем 1.8, коробка автомат, $4200, 558 188 222. Honda Stream, пробег 182 000
374 километр жүргөн. Жылы 2003, объем $1,700, $3,700, 0706 57 57 88. Toyota Windows жылы 2003-2002. Родной краскада $5,800, 0553 30 26 27. Салоны. Açık bırak, açık göster. Бұл видеомда бір ғана артыңғы бамперінде biraz жұмысы бар деді. Қалған жағында бары жақсы, без уважения деді. Honda Odyssey 2003 күп, $4,800, 0702 109 471. Люк бар екен бұл Honda Odyssey'да. Тоңақтағыңыз келеді болса, Honda Inspire 2003, объем 3, $6,500, 0590 90 94. Урматтуу биздин көрөрмандар, биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видео жаккан болсо лайк басыңыздар. Дагы деле болсо улантабыз. Көрүшкөнчө.